Ibihe byiza cyane nanone wowe ukurikiye Rise Up Media TV aho rero hose hagiye hatandukanye, nizera ko umeze neza cyane. Kora subscribe ureba ijambo riri mu ibara ritukura ryanditsemo subscribe, ukandeho uzajya ubasha kubona inkuru n'ibiganiro tukugezaho mu ba mbere, notification cyangwa se ubutumwa bukumenyesha ko dushyizeho inkuru, uzajya ubasha guhita uyibona ubundi ube mu ba mbere mu kumenya amakuru yose agezweho. Ikipe ya Marine FC yandikiye Intare FC batizanya abakinnyi ko yirukanye umukinnyi yabatije witwa Hakizimana Felicien imuziza imyitwarire idahwitse yise ubugambanyi mu mukino wa nyuma wa shampiyona batsinzwemo na Kiyovu Sport ibitego 2-0. Nkuko yabitangaje mu ibaruwa yo ku ya 19 Kamena uyu mwaka wa 2022, umuzi w'ikibazo Marine FC yagaragaje nuko uyu Hakizimana Felicien wari vice capitaine wayo yakinnye uwo mukino wabaye ku itariki ya 16 Kamena yari amaze gusinyira Kiyovu Sport bigatuma ayitwara nabi. Marine FC yagize iti tubandikiye tugira ngo tubasubize umukinnyi wanyu mwari mwadutije ari we Hakizimana Felicien nyuma yuko tutishimiye imyitwarire ye mu isoza rya shampiyona, cyane cyane ku mukino wayo wa nyuma wahuje Marine FC na Kiyovu Sport, bivuga ko twanakinnye yaramaze kuyisinyira. Iyi kipe yakomeje ivuga ko Hakizimana yarasoje amasezerano y'intizanyo ariko itazakomezanya nawe nk'uko byari byagenze imbere. Yongeyeho iti imwe mu nkingi zikomeye ikipe yacu igenderaho nuko Imana, ikipe we akaba yarabirenzeho akabigambanira. Twabamenyeshaga ko tutakimukeneye kubera ubwo bugambanyi yagaragaje ku mukino wavuzwe haruguru, byatuviriyemo no kuwutakaza, bityo rero tukaba tutakwihanganira imyitwarire mibi nk'iyo. Kiyovu Sport yasabwaga gutsinda Marine FC ku mukino w'umunsi wa nyuma wa shampiyona kugira ngo irebe ko APR FC itsikira imbere ya Police FC igatwara igikombe yaratsinze, ariko na APR iratsinda ibura igikombe gutyo. Ikindi twakubwira muri siporo, wari umutoza wa Rayon Sport George Paisao Santos n'umwungiriza we Pedro Miguel batandukanye na Rayon Sport ndetse basubiye iwabo muri Portugal kuko batongerewe amasezerano. Amakuru aravuga ko aba bagabo bombi buriye indege saa 3 z'ijoro ryo kuri iki cyumweru basubira iwabo muri Portugal. Bari basinye amezi 6 muri Gashyantare uyu mwaka 2022, ariko intego bari bahawe zo gutwara igikombe kimwe muri ebyiri byakiniwe mu Rwanda uyu mwaka yarabananiye. Bwana Paisao byari byitezwe ko ashobora gutwara igikombe cy'amahoro, ariko ntibyamukundiye kuko yasezewe muri kimwe cya kabiri kirangiza na APR FC ku bitego 2-1 mu mikino yombi. Rayon Sport yabaye iya kane muri shampiyona n'amanota 48, cyane ko uyu mutoza atigeze yitwara neza muri imwe mu mikino, akenshi kuko yaruhutsaga abakinnyi kugira ngo ategure igikombe cy'amahoro. Uyu wari umutoza wa Rayon Sport Jorge Manuel da Silva Paisao Santos yatoje imikino 20, atsinda 8, atsindwa 3, anganya 9. Mpuzandengo ye ni 58%. Imikino yatsinzwe n'uwa APR FC, Kiyovu Sport na Mukura Victory Sports. Rayon Sport ikomeje kuvugwa cyane ku isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi, gusa amakuru ari kuvuga ko ishaka umutoza wa Kiyovu Sport hari ingingo Francis Christian kugira ngo asimbure uyu munyaportugal bitakunze. Hari ingingo wafashije Kiyovu Sport kurangiza ku mwanya wa 2. Amakuru aravuga ko amasezerano ye yarangiye ndetse Mvukiyehe Juvenal ari kurwana no kuyongera kugira ngo Rayon Sport itamutwara. Biravugwa ko Rayon Sport yamaze kwanzura ko umutoza uzasimbura uyu munyaportugal bibakundiye ari hari ingingo Francis, ariko hari ingingo ubwe ntabwo aremeranya na Rayon Sport
bagiranye ibiganiro kuri iki cyumweru ikamumenyesha ko imukeneye. Uyu Murundi wari waratakarijwe icyizere nyuma yo gutandukana na Police FC yitwaye nabi yafashije Kiyovu Sport kuba ikipe ikomeye ndetse nuko atahiriwe n'imikino imwe n'imwe yari gutwara shampiyona, cyane ko yatsinze APR FC na Rayon Sport bari ahanganye. Mu yandi makuru tugenda tugana ku musozo nuko uwitwa Zinedine Zidane ntabwo arasubira mu kazi kuva avuye muri Real Madrid yatozaga akayikoreramo ibigwi bikomeye, nubwo adafite uburambe buhambaye. Ubuhanga bwe bwo gutoza no kuzamura abakinnyi bakiri bato byamufashije gutwara ibikombe bitatu bya Champions League hamwe na Los Blancos. Ubu PSG ni ikipe y'igihugu y'Ubufaransa niyo makipe amwifuza, ariko Zidane aracyategereje gufata ubwanzuro wo gusubira mu butoza. Mu kiganiro na Telefoot, iki cyamamare mu Bufaransa kibukije ibihe bimwe na bimwe cyagize mu kibuga. Zidane yavuze kandi ku bihe byiza yagize nk'umutoza, afungurira urugi buri wese ariko ntazi igihe azagarukira mu kazi. Yagize ati nshobora gukomeza gutanga umusanzu nk'umutoza, nibyo benshi cyangwa ngira ngo bamwe, ndashaka gukomeza kuko ndacyafite inzozi, niryo shema ryanjye. Amakuru avuga ko Zinedine Zidane yifujwe cyane na PSG ndetse ngo niwe wari amahitamo ya mbere y'iyi kipe mu gusimbura Mauricio Pochettino. Biteganijwe ko yirukanwa ku mugaragaro mu minsi iri imbere. Abayobozi ba PSG bifuzaga guha akazi umutoza watwaye Champions League ndetse unayifitemo uburambe, ariko Zidane yanze akazi kabo atitaye ku kayabo bamuhaga. Nkuko RMC Sport bitangaza, Zidane yiteguye gutoza ikipe y'igihugu y'Ubufaransa nyuma y'igikombe cy'isi cya 2022, ariyo mpamvu yanze akazi ka PSG. Ikinyamakuru ariko cyongeye ko atafunze burundu urugi rumwerekeza muri iyi kipe. Mundo Deportivo nayo yavuze ko Zidane yari yagenwe nk'umusimbura wa Pochettino, ariko amahitamo ye ashyira kure iyi kipe. Paris Saint-Germain yasabwe gutanga miliyoni 8.5 z'amapaundi kugira ngo ibone umutoza yifuza, Christophe Galtier utoza Nice. Galtier niwe uhabwa amahirwe yo gutoza ibihangange bya Paris Saint-Germain, ndetse Galtier niwe uhabwa amahirwe yo gutoza ibihanganye bya Paris Saint-Germain, ndetse yagejeje ikipe ya Nice ku mwanya wa 5 muri Ligue 1. Ubushize bizayihesha kwinjira mu majonjora ya Europa Conference League. Nkuko ikinyamakuru Foot Mercato kibitangaza, ngo uyu mugabo w'imyaka 55 asigaje imyaka 2 mu masezerano ye, bivuze ko PSG igomba gushaka uko yumvikana na Nice kugira ngo Galtier ayerekezemo. PSG ngo ntishaka kwishyura amafaranga arenga miliyoni 4 z'amapaundi kuri Galtier, ariyo mpamvu ubwumvikane bushobora kugorana. Reka mbashimire cyane. Iyi ni Rise Up Media TV, kora subscribe kuri utarayikora, dukomeze tubane umunsi ku munsi.